Kompanije Mercator CG i trgovinski lanac Franca potpisale su kupoprodajni ugovor kojim Mercator CG preuzima maloprodajne objekte Franca u gotovo svim opštinama u Crnoj Gori. Riječ je o prvoj akviziciji Fortenova grupe u regionu, kojom kompanija ostvaruje jedan od svojih strateških ciljeva, da uz organski rast, jačanje mreže svojih prodavnica na tržištima jugoistočne Evrope i njihovu dostupnost kupcima osigura i kroz preuzimanje lokalnih maloprodajnih lanaca. Transakciju je prethodno odobrila Agencija za zaštitu konkurencije, a njenom realizacijom Mercator CG, koja posluje pod brendom IDEA, jača svoju ključnu konkurentsku prednost prema potrošačima, rasprostranjenost na tržištu cijele države. Trgovinski lanac u vlasništvu porodice Franca ima 67 prodavnica, a najviše ih je u Podgorici, i to 13, zatim 8 u Budvi i 7 u Bijelom Polju. Preuzimanjem novih prodavnica, maloprodajna mreža brenda IDEA raste na gotovo 200 prodavnica, a preuzimanjem 900 zaposlenih u maloprodaji France pojačava se i značaj kompanije Mercator CG kao jednog od najvećih poslodavaca u državi, jer će nakon ove akvizicije brend IDEA ukupno zapošljavati više od 2500 ljudi. Mercator CG je kao poslodavac preuzeo i sve ugovorne obaveze prema svojim novim zaposlenima. Potpisivanju ugovora kojim se finalizuje transakcija prisustvovao je i Fabrice Peruško, član upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe. Dio naše poslovne strategije je da radimo sa domaćim partnerima i ono na što sam ja jako ponosan u posljednjih 5 godina, mi smo iz Fortenove napravili kompaniju koja je postala prepoznata kao dobar poslodavac i zato me veseli da naših novih 900 kolega i kolegica će doći u našu obitelj i nadam se da će se dobro osjećati. Iz ugla izvršnog direktora kompanije Hilmije Franca, ovo preuzimanje će značiti još bolje pozicioniranje na tržištu naše mesne industrije i kroz zajedničku sinergiju učvrstiti poziciju lidera na crnogorskom tržištu mesa i mesnih prerađevina. Franca će i dalje biti prisutna na tržištu pod tim nazivom, kao jedan od najvećih i najprepoznatljivijih domaćih brendova, a ono što je najbitnije je da će svih 900 zaposlenih ostati u radnom odnosu u novoj kompaniji. Uvjereni smo da će ova akvizicija rezultirati boljim pozicioniranjem naše mesne industrije i da će zajedničkim djelovanjem Franca učvrstiti poziciju lidera na crnogorskom tržištu mesa i mesnih prerađevina. Franca će i dalje biti prisutna na tržištu pod tim nazivom kao jedan od najvećih i najprepoznatljivijih domaćih brendova. Ono što je za nas najbitnije je da će svi 900 zaposleni ostati u radnom odnosu u novom kompaniji i nadamo se da će biti i tamo zadovoljni kao što su bili kod nas. Izuzetno smo ponosni što će naši proizvodi biti zastupljeni i u svim IDEA prodavnicama i tako biti još bliži brojnim potrošačima. Ujedno, kao liderima u industriji mesa u našoj zemlji, siguran sam da će ovo partnerstvo otvoriti vrata i za druga tržišta. Vjerujem da će ovaj važan poslovni korak biti početak novih velikih uspjeha za sve nas. Ivan Karadžić, izvršni direktor kompanije Mercator CG, je povodom zaključenja transakcije istakao kako nema sumnje da će ovo preuzimanje predstavljati još jedan snažan iskorak u ostvarenju poslovnih ciljeva. Ovo je važan trenutak u poslovanju kako kompanije Mercator Crna Gora, tako i Fortenova grupe. Pridruživanje lanca trgovina Franca značajan je korak u našem strateškom razvoju jer nas pozicionira na mjesto lidera na crnogorskom tržištu, gdje sa gotovo 200 prodavnica postajemo jedini lanac koji će biti prisutan u svim crnogorskim opštinama. Mercator Crna Gora ovom akvizicijom također postaje najveći poslodavac u državi sa više od 2500 zaposlenih. Ovaj put bih iskoristio priliku da poželim iskrenu dobrodošlicu za preko 900 zaposlenih Franca Marketa u naš tim. Veoma smo srećni što će postati dio naše kompanije i što ćemo kao jedan tim nastaviti da ostvarujemo postavljene ciljeve.
Sa ovom akvizicijom, sa fokusom na svježe, lokalno, trgovačku marku, super karticu i digitalnu transformaciju, mijenjamo tržište maloprodaje u Crnoj Gori. Unapređujemo uslugu prema kupcima i implementiramo najsavremenije trendove koristeći iskustva grupe kojoj pripadamo. I Zoran Mitreski, izvršni direktor Fortenova grupe za maloprodaju i predsjednik uprave Konzuma, je naglasio značaj realizovane akvizicije, posebno u svjetlu širenja mreže prodavnica. U našu obitelj dolazi 900 novih kolegica i kolega koji će zapravo formalno biti integrirani na jesen i tome se jako veselimo. Potrošači na prvom mjestu, unapređenje u svakom smislu usluga i asortimana i podrška domaćem, lokalnom, domaćem proizvođaču, to je u svakoj zemlji strategije, to ćemo i dalje biti jako fokusirani i jako ćemo gurati dalje. Realizovano preuzimanje će ujedno značiti kombinovanje stručnosti, tehnologija, brendova i drugih resursa obje kompanije i omogućiti snažniju poziciju na tržištu, zadovoljenje različitih potreba kupaca, kao i proširenje asortimana, prije svega putem ponude vrhunskih domaćih proizvoda.